Kumana na watho uria wekireirwo wa guthurima marihi ma njoherera kuri bengi guku bururi-ini miaka na mihituku, macungiriro mari kwiyukiriria gwa Sacco itiganite iria ikoretwo ikioya mweke na kuhe a Kenya kanya ga kuonjoria kugerera muthitho wao. Riu ritana nirikitio kuri thirikari ria kwandandura ruhonge ruru ikiurio kugeragiria kigina kia andu akuru na kigina gia CDF kuhitukira Sacco iria ire matuura-ini matiganite. Gia kairi no twende kuria tondu members aria engi yao ni aruti ya wira a thirikari na specifically ngiugo ni akorwa ngirenga arimu kono twende kuga korwa kwa mangikira mikakati miega nikenda arimu aria marakuvireria retirement age when you are at your 50 no ronwa kaundu ngivota gwika besides kwandikwa when you are at your 55 no thiete okimenyaga no gikinya miaka 60 no korwa kindu kia mbere umenyete gusave mbia. Hindi ya mucemanio wa o mwaka wa Sacco ya wina Muikariri giti wayo akiuga ona gutuika bururi-ini uragerera ihinda iritu kimbeca ikinya riri niri kugacirithia ukuria wa bururi kuona watho wa marihi ma njoherera kuri mabengi urakoretwo wacokio thi. Mwaka ndurari mwega wa biashara na generally ni Kenya, but tawina Sacco tukora twi very sensitive na kuthikiriria the ground yuria irenda our members, koguo tukora twi very responsive and promptly, and that way twabata ko market more to reach more groups. No tumaurie mambiririe programs ingivota gututhomithiria aciari etu acio akurakuru gasira ga kuvota gusave mbia na kwambiria kambiashara fulani kala kangivotao kumocerera vale niketha wa retire amoingere maravewa retirement benefits yao matigaoke makenya ile amo makeneziria no gure ngari arenge magure vikiviki na ni makurire tumone guku barabara na vikiviki ta ciana cietu ile iratwara vikiviki. Ona gukiri uguo amemba gutira kuriha mathire ni mamwe ma mathina maria marakoretwo makigumira Sacco eno mwaka muthiru wa kigina milioni 379 ikigairwo amemba ta marihi ma bonathi ya mwaka. Uvoro wa defaulters ni turaformire a team in the office ya loan recovery ya ikimathomagithia in need ya kuriva maroni mao nigetha matikagie accrued interest na tutikagie aibu ndogo cia gutava andu. Guoya munene uria ugumeire urugamiriri wa Sacco itiganite guku bururi-ini ni amemba guthamiria muthitho wao mabengi-ini thutha wa bengi kuguithirio marihi ma njoherera ni thirikari. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.